National address dong wangi oke rawa chako karame corona ma la dit lo meo national address nu tiang weng work mara chai work mara nyoka tin dok bo lo ka ye chawari mo tiang wan kanyi Wan Luo Tv wa ber kakili u live broadcast anone radio Rupiny bana wa ber kakili ne ki bana dong stations am kana ma te vision group weng ko bokelo lok pala dit lo ikin lok ma en mer lok ye lok me waco Ber Bedo ma kumbeti lok me bombs ke ada ko winyeni ema amero wachi pera teknik president o karo wadwane e komjim matika time aneno lok mero katiko ni mero karo ka loko Ber Bedo makiloni security ketika lok ye kumbedi pilok bom achila ria dek maketika kwanyigi kabedi mapat i Kampala loka bom uchake maracha wochi experience mati me kwere chincha bia achiere park ki mega standard angole ati donyi park just wa angole aduga nong a safe location me accessing motaka wa oti undwa ka gang anu kifo street so weng la chen ne kitika ni bom kitiki german ni bom ti street meno was chincha bia achiele ne e gang lega bot pasta kayanya kino bom Niki no bom kichero kunu ke blocking or lega ke blocking Jimmy Wang anyole mi Uganda beru ka bolo nami ye ne bom perwata ki Bible ere pe la chen wachi ne kan no moji itame no ngamo time wodi wa dano wa omegi wa mon wa nogiti kunu so it's not about ni omoj kwe nyotika time kwe iroma nene bo tika time Kampala endo Kampala mateka temeni roma mak ngaro ma iningeyo in many walks apart ne new time ne petit there's no time for relaxing and then cha bomo moj ikoma mboga bomo moj CPS bomo moj kwana kam kana Parliament Avenue Parliamentary Avenue kido moji batch yes. in food just November last year yes any mwara fuda bi mona bo ngwana ngej era dana beri way wi gitika wilo so nani cha wuni sara kanyo waji kameleng ni adwi gi beri way gitiki tactic gi moni kenya matak go chwalo lok gi dok chen gi manak so India must not relax one machara nywele Uganda po wa bed ni dua di mona gurwen gi pere miro bed mano wangwa to twale security organs part intelligence ka kwa ni intelligence tika ti miro pego nen piem ka gen go nen ne tap ke ket ko ni bomba ki ber ka detonate ni makiti kwanyi ni no security po nge itam no wanda na di manyoti raw bedi ke kwanyo adek angwen money ero ke pera di itam ge biro ke pera ena dek ken no one is safe intelligence miro to enati one negative matter meti ko pero ene kidom gi ma pera tek ema ma tamane miro ke nge congestion an gi mada deg loy wen ene teach pa biliki jomo gena joma gwa ko security man kumbeti ne ani loka bom tieni ka beru mo mano yang dano po ye mano miro ke security check-ups miro beto mere chen jwii January to December ni man ko beri chere bus park chal na mayiba gini it's very complicated security check tek mape wache and for how long are they going to continue with this ino ni na der ni na ngwen we down willo en credit wajini we must insist protocol miro bet protocol keti ka donyo miro ki checking yin era ke moyi bom tie ki cho jimi weng mi checking down ke kertu mai ingin ni na dek ni na ngwen tabira chela dano wa ollo ki dok chen ena gen ki dok mai ko munyo pa ko adwi pege ol therefore one bene